Kulandzela indzaba yakhe umProfeti Major V noma ke umkaMprofeti Major V levele khona la kulomsakato yitolo indzaba yokuthi kube sekulahlekelwa ngumntwana ngesikhathi ke ayobeleka esibhedlela sase-RFM kaManzini. Kanti ke itolo sizamile ukuthi inzana naye umphathi walesibhedlela umnumzane Mazwi wakamavuso longakakhoni ukutholakala. Kepha ke umsakato lomuhla utamile futhi kumtfola lapho khona athembisile ukuthi utawuda atawubonana nadodana insatheli talomsakato. Utsidiweke asegadziwe wamavuso ukuthi utawuvela wabese ke njalo soyanyamalala wangasatholakali nasetingcingweni njengoba bekashayelwa tigcineke tingakabanjwa. Kepha ke sitawuchubeka sitameke kumtfola umphathi waleso sibhedlela. Kanti ke naye ke mabhala nomkhulu etiko letempilo sitamile ukukhulumisana naye waveta ukuthi litiko libheke ukuthi isibhedlela sibhale incwadi yembiko kuchaza kabanti ngalesigameko lesendekile. Mabhala lomkhulu ke uvetile ukuthi uma ke kungenjalo litiko litawusukuma lithathe tinyathelo ngaso sibhedlela kutfolisisa kabanti ukuthi engabe kwendekeni ngalendzaba. Umsakato ichannel yeMaswati uyathembisa ukuthi utawuchubeka ayilandzelele lena ndzaba iyete yawufika khona emaphethelweni. Indvuna yelitiko